Ingdeng krisi ki chok arning thir et pen hirjumi ki hang katalon. Lukhimona dhorom ke paklang wek abang phu gurusar lokhoning te handshake pini per the pen kachiti bin arni. Lase pini lukhimona dhoroma phan ki kroyarat ke doan ke pini hirjumi ka chuhang arni kang thir si paman ponlo. Kedam tang using ko rapli arni nengkan surihini rakripli nengkan hot gurusar lokhoning te handshake per the kachiti bin hasu arni pen nang talon bom wang bom si pini anke ingdeng krisi ki chok hirjumi ka chuhang arni talon pon. Pini guru akeng ri mate dolamara lukhimon ashram along hirjumi ke chohang arni katalon pon along ongdung lukhimona dhoroma phan ki kroyarat duan sitame hawar kaprek along ke do lukhimon adowana tum sitame pini guru akeng ri along wang si hirjumi ke chohang arni alir alon penang talon pon lula pen hawar kaprek along ke do lukhimona doan along sitame pini guru sar akeng ri along nang talon pon an suse hirjumi kachuhang arni talon jai mekateng penada baji ki thoma por hot guru po tom kangthir mithek pilo bangso pen aphi baji phlia por hot mena jongjung a hem kangthir along milur chepaklar pondet aphi ada baji troksi apor hot rat det pen rat aman pi paman pon karcho ajai mek judet pen aphiangri isi palain ponsi hemphu chitibina long palisi angri angdon pen choardom ponsi anutin sitame hirjumi chohang pon karchu asaing ton det pen aphi puthot angri angdon pen palain ponsi hemphu ahem kachitibina diman pali thusi hirjumi chohang si asayang deng ton ponlo pini asaing thir et pen misen pen pachun pon. Lukhimon apan ro arjuna daoi jirpi doan dunang daoi jirpi doan dunang daoi jirpi dunang dunang hauso pi a daoi jirpi doan dunang daoi jirpi doan dunang daoi jirpi dunang dunang halang kang pi a Lukhimon aron nang kiklang adim 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 ram to pi arong ang bongsi awo jipi a to van long ri isi amen chilong si kero kai cho chimit mi pin do van pi do van long ri isi amen chilong si kero kai cho chimit mi pin do van pi da oi mari